Bismillahirrahmanirrahim. Semakku skin dua bu pidato, izin ko skin dua haga nyampai ko pantun cuti. Mansa tahlui kadiasin ko, penghatong anjak pulau Jawa, salam manis skin dua sampai ko, pakai salam pembuka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ngalimpura jama kuti rumpok sewadi di Jaganta. Saya skin dua hormati para dewan juri FTBI Kabupaten Waikanan Ri kancaku suunyini saya nutuk perlombaan sija. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala saya kak ngelimpah ko rahmat karuniana sehingga ram dapok nutuk perlombaan sija di lom keadaan sehat walafiat. Semak kungna izin ko skin dua haga ngenal ko diri. Geral skin dua Vela Tama Cynthia selaku perwakilan Anja UPT SMP Negeri 1 Negeri Agung haga nyampai ko pidato saya bertema Hagom Budaya Lampung. Payoham jama-jama ngeraya ko keberagaman budaya Lampung. Lampung iulah provinsi saya kaya jama tradisi ri budayana saya mempersona. Di lom sepakatan sija skin dua haga ngajak jama kuti rumpok haga nyampai ko macam-macam budaya Lampung. Saya kaya ri helau. Dewan juri ri kanca suunyini tampillah cekik kipas melinting anjak Lampung Timur di Istana Merdeka Jakarta nandako bahwa tarian Lampung diakui sebagai bagian anjak budaya Indonesia saya temon helau. Selain sina kerajinan tapi saya kadung merambat di dunia fashion Indonesia ri mancanegara ngayon kebanggaan kam adok kam hulun Lampung kuliner Lampung saya terkenal barani gogoh sate pusut seruit kopi bustar saya radu terkenal di penjuru Indonesia. Dewan juri ri kanca suunyini budaya Lampung iulah permata saya harus kam pelajari dijaga jama sina jadi ciri rasam sina saya jadi identitas kam saya perlu kam jaga. Dewan juri ri kancaku suunyini buat hal-hal menarik saya perlu kam ketahui jak Lampung. Lampung nayah keberagaman bahasa saya digunakan yakni bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Bugis, bahasa Minang, bahasa Lampung saya merupakan bahasa asli pribumi. Lampung nayah jenis tarian, suku jama musik daerah, saya pastinya wajib kam jaga dan lestariko supaya kam sebagai hulun Lampung mak lebon ciri rasam. Nayah muda-mudi Lampung, saya kak lupa jama adat budaya Lampung ulah mak dilestariko. Jadi kancaku suunyina paham jama-jama kam jaga dan lestariko adat budaya Lampung saya ram cintai. Lampung ngedok adat sri budaya saya haragom. Skin dua Vela Tama Cynthia payo ram jama-jama kenali ri ngelestariko adat budaya Lampung. Sekian dua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.